Oleh tuan tuncu Government Silhok High School Annual Sport Naya Unboxing Munom Mai lai te An clear ho do ni la Nisong pani atang nisong ko chung hian December Nisong pani atang nisong ko chung hian Government Silhok High School chuan Annual Sport mang mek ani a heta hian in ti siang na chi sang om ne ya kan muang hian Silhok Community Hall tuala elimination round kan dormi boxing kotetein anam ti pota final kom tatte semi final te jokin kan clear door ni an boxing hi mu ma champon tang tek khop maya zilna neilovin hian world sport ani angin house sang in training house in ayo te weight category in ananin nek tir lomania hunom khop maya azung zong hi kan tilang lawanga a hunom zual lai te kan handa chuak don ni a kan video te top thengin ino thil sak theu turin kan hanin masa inzilna omlem lo ni wangin raw ni ai tam man ti tir don lawa am ha lu tu
sang liền là blue house blue corner red corner nè blue corner lá lồng quê lẹ lá lồng quê lẹ lá sang liền à anh em nét lẹ đó na red corner khi lá lồng quê à anh à blue corner lá sang liền à anh em đó này red corner ani ya lal sang dia na blue corner ani le round ni saya nak nek corner ni game sum lima we biar home by training na lo dia ni high school no thốn yếu mà bù bẹp bẹp anh nuôi này tầm miếng kia mày anh xin xin nó bộ này rồi tôi biết số phải về rồi để anh em xin nó ra thì về một cái phần nia anh cháu xin nó từ lâu na xin tiếp tu tên rau nhỉ dễ làm theo tiền anh này anh em ngâm khóc mày high school ngâm red corner hi lalom puya ani ya lalom puya red corner ani ya an tui be pe khop mai fa on so fa ni lalom puya red corner ani ya siwam blue corner hi la sang lian high school silai no pangan ne kan sai ton khan training na le ti vel om lo a hom tu ti ni ziti tu ten round ni ai ta man khel chu nan chau tu kan hau wangin round ni ba kan khel do no a final an hulum tol do ni in zirna nei lo in ti hian anan ti mom pa hau sang sa in training high school no sport am nei ve me ko Hey,
อันนี้อะเรสโก้นักกีฬาเสียมมวยอันนี้แหละตอนนี้เซียลไฮสคูลอันวัสปอร์ตบ็อกซิ่งยี่อันหูนมเยอะที่สมงามปะนี่เลยเยอะที่สมงามก็นักกีฬาเสียมมวยอันนี้แบบพวกนี้อันหมูน้มแบบก็ไม่อันค่อยขัดริ่งช่วงอันค่อยขัดลูน่าเนี่ยอันเจ้าเชียนรู้ตุกลูน่าเรามีเซลอันแถวโดนกันติดข้าอันเชียนเซลัง
Class 9 Ami Tyson Langwan Sanga Blue House Le Arvan Lafiyat Zuala Class 9 Red House Class 9 Min Ham Saktu Hi Pubi El Chuang Kima Ani Oh Tuna Anin tu ne kani champion tuna achak jok jok hi Kegi Somli Panga Nuaya Silhawk High School Boxing Patu champion Ani don ani Anda munom theu bele Anda ngam theu bele Tuna champion don Tuna champion don Anda silo Oh Arvan Lafiyat Zuala Utirema Papa Red House Ani ngam remai Class 9 Beve Ania Anbahan Huay Sen Bian Mai Ve Oh Achak zok yan lai biak ki man châu don ani lai biak ki man sai an châu don ke li som li pa noi la man nia oh round khat azawa round thum final ani boka round thum ti ni om takani oh round thum mani dona round khat hin mani a thian te nan lo du sak lu tu kan lo tu men do ni yang a ha palani a chak phasat mai thei boke oh second round an chang le ta an ba mu nom chia ve chia maya Chin lam cây tế lệ mà làm cây tế nhẹ anh châu tuần lên đi mà làm cây tế chin làm cây tế chúng nghe chặt đốn round thum anh hết đốn á round khát hi mình khát lệ sẽ thêm sầm liên nhá anh nằm chọc đấy mấy Congestion uluk takin poi nan lo pe a chak jok tu siat alam lo an knock out thei don helem kan lo enang oh an ba hu nam chiang ve an bai no an bai ngam ton chiang ve tu ve tha ma don chiang mai à oh second round ani net ani red corner red house Arvan Lafiyat Zuala Purim Siama Papa Class 9 Ania Blue House Ami Blue Corner hi Tyson Langwan Sanga Pu ha ka Papa Pu ban lo ha ka Papa Class 9 Thau anin he tok anin nam tok le mai amu nom tak zit round top na ber tur ai net le don kum sa ni som ni pania government Silhawk High School and Sport pate boxing champion tuna yen som mekani go in December ni som pania yan tuna champion zo ang jong mekani an vai ngam bian mai ve chia mai pate sak pate champion boxing champion government Silhawk High School
กุมสังนี่สมนิปันนี่บ็อกซิ่งแชมเปี้ยนกันทรงเมกันนี่ตัวไหนยังลูเฮาสมีฮีไตสันเล่าเหมือนสร้างอ่ะลูกองเลยอันนี้ผู้ฟังเล่าห้ากับป้าเล่ารำห้ากับป้าเละผู้เล่ารำเสียมาป้าอาร์ฟังเล่าเสียจัวละเรดเฮาส์เรดคอร์เนอร์คลาส9เดเวอันนี้คลาส9เดเวอันนี้อาจักโซอะไรเสียบเลยเว้ยดูน่าเห็นอินนกเอาตุ้มนี่เป็นเจียงอันนี้อินเน็กฮิวมันตุ้มเวนี่ดูน่าเห็นอันปุยเล่ไหมอ๋ออันว่าเจ้าเสียไปเลยอ๋อเราถุ่มนะอาจารย์จ้าที่ทางกันรัสตินอันเป็นเตกอันเป็นคนโอ้ดูนะเอาเจ้าสมงาปลิสมลีปังอันหวยหลำอุ่นเล็กกันเองดูน้ำตะขานตะขัดอาจับโซ่ซูบลูเฮาส์มีไฟเช่นกันอย่างช้าเนี่ย